Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe hoteza amatwi BBC gahuza miryango aho hose ku isi, kaza kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa kabiri tariki ya 22 z'ukwa karindwi. Mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari amakuru avuga ko hubuye imirwano hagati y'inyeshyamba n'imitwe y'abarwanyi ishyigikiye guverinoma ya Kongo. Ni nyuma y'isinywa ry'amasezerano y'agahenge muri Qatar. Muri aya makuru murumva ubusesenguzi bw'ibiyakubiyemo. Aho muri Kongo kandi haranavugwa itikira ry'ikirombe cy'amabuye y'agaciro ejo hashize ryishe abantu bataramenyekana umubare. Hari amakuru avuga ko hamaze gutahurwa imirambo 12, ariko abategetsi mu karere kagenzurwa na M23 barayahakana. Biriya ni rezo sosiyo ni ikinyoma rwose, ntabwo ari imbuga nkoranyambaga, nta ibinyoma, nta n'umurambo bari bakoze. Mu Burundi ejo kuwa gatatu hateganyijwe amatora y'abakenguza amateka cyangwa abasenateri mu Kinyarwanda. Ni amatora arimo abakandida bagera kuri 98% by'abava mu ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi. Hari n'ikinamico runana nk'uko bisanzwe buri wa kabiri muri ibi biganiro biwe na Nini Radukunda. Ikaze ku makuru rambuye duhera mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Minisiteri y'ubuzima igenzurwa na Hamas i Gaza iravuga ko abantu 33 barimo abana 12 bishwe n'inzara mu minsi 2 ishize. Umuyobozi w'ishami rya Loni muri Palestine yavuze ko yumvise amakuru y'abakozi, abaganga ndetse n'abanyamakuru barabirana kubera inzara ndetse n'umunaniro. Philip Lazzarini yasobanuye uburyo umuryango utangamo inkunga ushyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israeli mucyo yise umutego w'ibyishimo by'urupfu rw'abandi. Ni nyuma y'iyicwa ry'abantu babarirwa muri magana, bose bishwe bashaka imfashanyo. Umuryango w'abaganga muri Israeli nawo wasabye igisirikare cya Israeli kwemera ko ubutabazi bw'ibanze bwinjira i Gaza. Tujye mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Burundi ejo kuwa gatatu bazaba bari mu matora y'abakenguza amateka cyangwa abasenateri. Aya matora agiye kuba nyuma y'amezi 2 habaye andi y'abashinga amateka n'abajyanama b'amakomine. Abazatora n'abajyanama b'amakomine nyine bakomoka mu mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi ku rugero rwa 98%. Gusa harimo n'abategetsi bazitoza nka minisitiri w'intebe. Inkuru ya Jedasi Yundi Mpundu. Isaa 12 z'igitondo niho ibibanza biberamwe amatora bizokugurura vyugari saa 9 z'umuhingamo. Amatora azobera ku mirwa mikuru y'intara. Nk'uko bitegekanijwe mu ngingo y'142 y'ibwirizwa nshingiro, hazotorwa abakenguza amateka 2 ku ntara. Bisigura ko twisunze indinganizo nshasha y'intwaro, hazotorwa abakenguza amateka 10 kubera intara ari 5. Agace ka kabiri k'iyo ngingo kavuga ko hacahongerwa ko abatwa 3. Abakenguza amateka bose hamwe bazoba rero ari 13. Aya matora bucaba atandukanye n'ayabaye mu mezi 2 aheze, aho hatorwa abashinga amateka n'abajenama b'amakomine. Nta mirongo miremire y'abanyagihugu izogaragara kubera hazotora abajenama b'amakomine gusa. Aba nabo mu makomine yose barenga gati 1000. Bisigura ko ku ntara yose hazotora abantu 200 gusa. Ico gitigiri gitoya nico kumbure gishobora kuba gisigura igituma mu gihe cy'imyamamazo atamakoraniro akomeye yigeze agaragara mu bibanza rusangi nk'uko vyabaye mu mezi 2 aheze. Nta n'ibimenyetso by'imigambwe canke imiduga ifise vya vyuma bishikana amajwi kure vyagaragaye mu mabarabara. Ku vyerekeye ibizova mu matora bisa nkaho atagitangaza citezwe. Umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD vyitezwe ko ushobora gutahukana intebe zose. Ibice 98% by'abajenama b'amakomine bazotora baturuka muri uwo mugambwe. Mu bazokwitoza mu bukenguza amateka harimo umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca hamwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reverien Ndikuriyo. Ibi bishobora kuba ari ikimenyetso cerekana ko inzego zigiye kuhaja mu minsi iri imbere zishobora kugira abategetsi bashasha n'isura ya leta igahinduka.
tuve mu Burundi tujye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahavugwa amakuru y'imirwano hagati y'inyeshyamba n'imitwe y'abarwanyi ishyigikiye guverinoma ya Kongo. Ni nyuma y'isinywa ry'amasezerano hagati y'amasezerano y'agahenge hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi mirwano yatangiye ejo hashize kuwa mbere mu murenge wa Nkobe mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Mu makuru avuga ko inyeshyamba za M23 bivuga ko zishyigikiwe n'u Rwanda zageragezaga gufata ubundi butaka. Abasivili babarirwa mu bihumbi magana bakuwe mu byabo kuva umwaka watangira igihe abarwanyi ba M23 bagabaga ibitero. Mu kwezi gushize Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo yafashije mu masezerano hagati y'u Rwanda na Kongo yaragamije kugera ku mahoro. Ayo masezerano ariko yanakurikiwe n'andi nyine yabereye i Doha, yose agamije kurangiza intambara imaze imyaka 30 yarayogoje akarere. Tukiri aho muri Kongo tugarutse kuri aya masezerano nyine yashyizweho umukono hagati y'izi mpande. Ku ruhande ntiziyumvwa n'impande zombi kuri bimwe na bimwe mu biyakubiyemo. Ku ruhande rwa leta bavuga ko ayo masezerano azatuma abarwanyi ba M23 bava mu bice bigaruye, mu gihe uwo mutwe wo uvuga ko ibyo bitarimo. Twashatse kumenya iby'ingenzi bikubiye muri aya masezerano. Rero Florentine Kwizera avugana n'umusesenguzi Onesphore Sematumba, akaba akora mu muryango mpuzamahanga wita ku makimbirane International Crisis Group ICG mu mpine. Oya biriya nk'iyo ngingo yo kuvuga ngo ubutegetsi bwose bushirwe hamwe, ibyo ni ihame ariko ntabwo ari kondisiyo y'uko batangira ibiganiro, kandi nibyo ryazanye amatati menshi. Ndumva ari byo biri gutuma n'abakuru bo hirya no hino batabivugaho rumwe, ariko muri urupapuro basinye bavuga uko bizakorwa mu bikorwa kugira ngo bigerweho. Ibyo bizumvikana n'impande zombi muri ibyo biganiro bitegerejwe gutangira tariki 8. Bariya bari kuba kondisiyo ngo mbese M23 izagenda ryari, mbese bazavamo bate, bari kwihuta cyane kuko ibyo za question de fond zitigezwe ziganirwaho mbere yo gusinya iyi declaration. N'ibyo byo gucura impunzi n'abavanywe mu byabo n'intambara nabyo ni ihame ndakuka byemeranyije ko kwabo bantu rwose bagomba gutaha badashizweho agahato. Cyokora ibyo bizakorwa nabyo bafatanyije n'abantu bose bireba, bashizemo hase bagafatanya n'ibihugu byakiriye izo mpunzi. Ni igikorwa rero kidashobora kuba muri uku kwezi gusigaye ngo tagere kuganira. Waruvuze uti impande zombi ntizibivuga kumwe. Koko nko kuri uruhande rwa leta ya Kongo nk'ikicuko umugwi M23 ubanza kuva mu bibanza byose wafashe, bavuga ko ari ikintu kibwirizwa gushigwa mu ngiro atani kindi kirinze gusabwa, ariko urundi ruhande rukavuga yuko atari uko biri. Tuwafata ko ari ndavuga ukuri. Bose ukurikije iki gipapuro mugabo barahendana, kuko bari gukomeza deba bari bafite batagezeho Doha, none bakazikomeza mu binyamakuru, kuko i Doha M23 baravuze bati tuzaganira ibindi ariko ntiduteze gusubira inyuma na santimetre imwe y'ubutaka twafashe. Na guverinoma ikavuga ntabyo tuzaganira bindi mutamanje kurekura buriya butaka muriho. Noneho declaration iravuga ati twemeranyije ihame ko hagomba gusubiza ubutegetsi bumwe hose mu gihugu, ariko ntabwo bavuze ngo bisobanuye ko ba M23 bataha, ntabwo banavuze kandi ngo M23 mukomeze. Ubwo bazumvikana yuko bizashirwa mu bikorwa. Hari ikindi canditse muri iyi ngingo ya kabiri, hari interuro canke novuga iryungane rivuga ku guhagarika intambara, bakavuga yuko inteko zose canke inguvu zose zirabwa n'iyi ngingo yo guhagarika intambara. Aha bavuga izihe nteko ko muri ico gihugu hari imigwi myinshi ariko impande zibiri gusa akaba arizo ziri mu biganiro. Ako kandi bashizemo rero ni kangombwa cyane, kuko ivuga ko bari abarwana bagomba gukora ibishobotse byose kugira ngo guhagarika imirwano bikorwe na bari abandi barwanyi bose bari muri iriya ntambara. Nuko no kuva mbere bemeranyaga ko
ko bagiye guhagarika intambara, noneho ya ntambara yakomeza, bamwe nk'aba FARDC urugero ntanze bakavuga ati twe twubahiriza cessez-le-feu, ariko biriya biri gukorwa na wazalendo, bo barigenga nta kintu tubavugaho. Noneho muri aya mahame basinye bati parti zose Kongo na M23 bagomba gukora ibishobotse byose kugira ngo na bari abandi bafite ibirwanisho bafasha impande zo hirya no hino ko nabo bemera ko noneho imirwano ihagaze burundu. BBC Gahuzamiryango saa moya zirabura iminota 20 mu Rwanda no mu Burundi. Uratwumva kandi no kuri bbcgahuza.com ndetse no kuri Kisoro FM muri Uganda. Mu kanya turagaruka mu karere k'ibiyaga bigari. Tugume muri Kongo ahari amakuru y'akababaro avuga ko imirambo 12 yatahuwe mu kirombe cy'amabuye y'agaciro ejo hashize ku cyumweru mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nk'uko abatangabuhamya babibwiye BBC. Ariko abandi bakozi babarirwa muri magana baracyaburiwe irengero kandi bikekwa ko bapfuye. Cyakora ubutegetsi mu karere kagenzurwa n'umutwe wa M23 bwo buhakana ko nta murambo n'umwe wari waboneka. Mu kanya gashize navuganye na Ruvuzangoma Rubibi Saint-Kade wo mu biro bya guverineri w'intara y'Amajyaruguru. Ntangira mubaza uko bimeze. Ibikorwa by'ubutabazi bakomeje gucukura bagira ngo barebe ko bagera ku mirambo y'abagwiriwe n'itaka, ariko ntabwo bari babona n'umubiri n'umwe, ntabwo bari bageraho. Abo mumaze kumenya ko bapfuye cyangwa bakomeretse barangana iki? Umubare ntawo uzwi kubera ko administrateur wa territoire ya Kabare mu kanya turavuganya avuyeyo, ndamubaza arambwira ati bitewe nuko aho hantu ari muri kariyeri, ntabwo ari ahantu hatuye abantu uvuga ko ari de famille, ni abantu baba baraje gucukura amabuye bakaza bava impande zitandukanye ku buryo utavuga ngo urabazi uramenya ngo ni umuntu wo mwanaka wo muri famille runaka. Kubera izo mpamvu rero hahurira abantu benshi bavuye mu duce dutandukanye tw'igihugu. Ubungubu kuba batari bagera ku murambo n'umwe, abantu bose itaka ryarabaguyeho, nta mubare bazi. Amakuru arimo acicikana avuga ko hatahuwe imirambo 12. Ntabwo muyazi mwebwe? Biriya ni rezo sosiyo, ni ikinyoma rwose, ntabwo ari byo. Ni imbuga nkoranyambaga? Imbuga nkoranyambaga ni ibinyoma, nta n'umurambo n'umwe bari bakuramo. None mu kanya waruvuze uti ibikorwa by'ubutabazi birakomeje, ariko ese hari ibikoresho bihagije, hari ubushobozi buhagije bwo kuba barimo babikora koko ku buryo bukenewe, ku buryo bagera kuri iyo mirambo, cyangwa hari imbogamizi? Bazayigeraho, ariko ibikoresho bakoresha ni ibikoresho bisanzwe, nta bintu bishyashya bihambaye bya tekinoloji bihambaye bakoresha, no gucukura bisanzwe. Buriya abacukura bashaka za utu bikoresho bafite bihambaye. None leta rero nayo nta kintu irimo gufasha, nta miryango itabara irimo gufasha, ni ukwirwanaho gusa kuba hari aho ngaho? Ejo guverineri wa hano Bukavu yoherejeyo delegation, hariyo abantu yatumyeyo, abasirikare, inzego z'umutekano, abantu bari bagiye, ariko mu bijyanye n'ubucukuzi rero nta gihinduka, nta bindi bikoresho byari byaboneka. Nta miryango yindi itegamiye leta nayo yari yatangira gutabara muri urwo rwego. Muri rusange rero ntabwo muzi umubare w'abantu bashobora kuba baratikiriye muri icyo kirombe? Oya, uwo mubare ntabwo uramenyekana rwose, ntawuzwi. Ariko ibikorwa biracyakomeje rero by'ubutabazi, ntabwo hari gahunda yo kuba byahagarara nubwo mutarabona umurambo n'umwe? Oya, hagarara birakomeje, wenda hari igihe turaba twabimenye, kuko barakomeje kugeza n'ubu ngubu tuvugana. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko izava mu ishami rya Loni, ariko ntarakomeza kuri iyi nkuru. Nk'usore gatoya nari maze kuvuga ko umugabo twavuganaga Ruvuzangoma Rubibi Saint-Kade ari uwo mu biro bya guverineri y'intara y'Amajyaruguru, ariko ni intara y'Amajyepfo nari nihenzeho gatoya. No kwisegura rero nkomeze ku inkuru nayo maze kubabwira yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko izava mu ishami rya Loni rishinzwe uburezi n'umuco ku isi. UNESCO izwi cyane ku bikorwa byayo byo gushyira ku rutonde ahantu ndangamuco ku rwego rw'isi. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga i Washington ishinja UNESCO
kubogama ngo yamagana Isiraheli no kwamamaza ibintu bikurura impagarara mu rwego rw'umuco n'imibanire. Yongeyeho ko gukomeza kuba muri uyu muryango bitari mu nyungu za Amerika. Mu itangazo ry'umuyobozi wa UNESCO yavuze ko kuva muri uyu muryango kwa Amerika bibabaje ariko ko byari byitezwe. Iki cyemezo kikaba rero kizajya mu bikorwa mu mpera z'umwaka utaha. N'umwanya w'ikinamico Urunana. Agnes abyutse yakira telefone y'impuruza. Hagati aho kwa Karemera mu rusobe rw'ibibazo. Ni Urunana. Ubwo mwana ntarwaye nori? Ubwo rero kubaza Kareme, umwana warize ijoro ryose kugeza mu gitondo kuko ngero nijoro nibwiraga ko rwose yaba yinyariye akabayirizwaga n'inkari. Oya yewe ararwaye rwose, turi no kwituma ibintu byoroshye cyane. Yewe ngo wagumiwe n'amenyo koko ahagamwa n'amazi. Ubu se ngize reba ibibazo ndimo by'ubukwe, hahise yikubitamo n'uburwayi bw'umwana. Ibibazo rwose ndaza kubyerekeza yewe nori. Uhise ubyuka se? Ubu si iki ni igihe cyo kuryama koko nori, ahubwo rwose naryamiriye, nakabaye nabyutse kare. Ugiye se ko amasaha yo kujya gusya ku cyuma ataragera Kareme? Nanjye sinzi aho ngiye rwose nori. Ubu ngiye gushakisha ndebe yuko nabona amafaranga yo guha iwanyu yo kwifashisha imyiteguro. Ngo bazenga ibigage bikeya, ngo nyine ngo ibyinshi bizaba ari za zindi zipfundikiye Kareme. Ngo inzoga zipfundikiye ngo iki? Ariko ye ubu icyangombwa ni ikizadufasha ubukwe bugataha tukabona burangiye. Cyangwa se Kareme ufata umwana umushyire mabukwe nyine amusigarane, ngenge gushakisha aho nkuru ubuyede nyine nk'aba mukobwa jana. Hanyuma se wabujijwe n'iki kubikora kera kose? Ucunze umwana arwaye ngo nibwo ushaka kumusigira mama. Kareme nanjye ndicuza kuba ntarashatse rwose icyo nkora mbere hose, cyangwa se byibuze ngo mbe naragiye mu kimina nyine nge nizigamira no kugurizanya. Nuko rero wibutse ibitereko washeshe, reka nirya n'imari nta kundi. Gusa nyine bimpaye isomo Kareme, ngo mbe nshaka ikintu nkora niyo cyaba kinjiza makeya. Uyo mba mfite akantu nkora cyangwa se ndi mu itsinda, nari kubaguza nkakunganira rwose ntituzasebe. Uzakora iki se no guhinga? Hari uguhinga ko byakunaniye. Udahinze se yabura ikindi akora Kareme? Ubona Nadine adakora amandazi kandi bikaba bimutunze? Nawe zurashaka gucuruza amandazi? Nagira ngo nkumvishe ko akazi katara ko guhinga gusa Kareme, naho amandazi siyo kamara rwose nashaka n'ikindi ncuruza. Mbere ya byose rero banza ujyana umwana kwa muganga bamuvure rwose atararemba bikarushaho kudukumirana. Shaka Kareme wagize ngo ntamaze kuba mukuru kumugeza kwa muganga muhetse mu mugongo ni ibintu biba byoroshye. Ndibutse di. Mushyira nonsi yata rwose amusuzume. Hari indwara abajyanama b'ubuzima bavura abana batararemba. Byuka rwose umushyira ataraturembana. Yes bude. Waramutsanye? Komera cyane. Amakuru se kumpamagaye mu museso we? Umfitiye inkuru nziza se? Ngufitiye amakuru nubwo atari meza. Amakuru yashyanye n'ibiki we? Sha na amakuru numvise sinzi niba nawe wabimenye ukaba waperereje ngo umenye niba ari byo koko. Uravuga biriya bya Leya na Chris se? Ibya Leya na Chris byo nta nibyo nzi, ngo bakoze ibiki se none? Ntabwo wigeze ureba status za Leya se kuri WhatsApp mu gitondo? Ntazireba ntese ko nimero ye nge nayisibye. Yewe yabyutse yipostinze ari kumwe na Chris bicaye kwa Chris muri salo. Naringeze ngo ni ibindi naho ni ibyo. Ubwo se urumva kwifotoza n'umuntu mwicaranye mu nzu ye warangiza ukayipostinga bitaba bisobanuye ko ntacyo mugihisha koko bude? Ariko sinakubwiye ngo ibyo ntukabiha umwanya koko nye. Kuki utanyumva? Biriya Leya bikora mu rwego rwo kukurisha umutima. Iyo umukundiye rero ukabireba ukanahangayika, umugiriye neza nyine kuko intego ze ziba zigezweho. Sha mba nzi ko ntazongera kubireba pe, ariko nyine amarangamutima aranganza nkisanga nanabirebye bikananyibabariza rwose. Reka ibyo tubireke nkwibwirira icyo nguhamagariye, wenda nawe uze gukora ubushakashatsi wumve niba ari byo koko. Ariko se ko ibyo bintu bakomeje kubica ku ruhande, ubica hirya no hino ni ibiki budensiye? Mu ijoro ryakeye hari abana bino bikoze bahurira mu nzu y'iwabo w'umwe muri bo ngo bakora ibyo kwipfayonza karahavasha. Ayo makuru waba wigeze uyumva? Atari urubyiruko rusanzwe rwo muri club yo munsi y'umunyinya se? Ari munsi y'umunyinya se urumva byaba byanteye impungenge. Abandi ngo bagiye bahurira hamwe banywa inzoga, banywa itabi, barabyina imiziki, yewe ngo harimo n'abahasambaniye.
ibyo byana si ubwo byari byahanzweho n'abadayimoni kugira ngo bitegure ibikorwa bikojeje isoni koko bude? igiteye agahinda rero ni uko numvise ngo na Lopezi wawe yari arimo. Uvuze ngo Lopezi yajya muri ubwo bupfayongo koko habaye iki bude? None se yaraye mu rugo? Lopezi wanjye se twanasangiye ibya nijoro rwose, reka nkubwire. Reka Lopezi ntabwo yajya muri biriya bintu bude, ntabwo yabijyamo rwose, ntabwo yajya mu bintu bitagira gahunda. Sinzi, ariko uze kumubaza neza wumve. Ubona byumvanye yavuga ko mu bana bariyo ngo na Lopezi yari ahari. urabona se ari bukire mujyana cyangwa ajya ku kigo nderabuzima? umurandaje mu imiti mukiza. awe nari natangiye kwibaza urugendo rwo kuva ahangaha rugera kwa muganga rwose nkumva umutima uransimbutse. Ndagushimiye cyane kuba uzanye umwana agifatwa. Igihe cyose uvuje umwana cyangwa nawe ukivuza utararemba, haba hari amahirwe ko abajyanama b'ubuzima bakuvura ugakira. Ntabwo nari kongera rwose gukora ikosa nk'iry'ubushize kuko umwana wanjye yagarukiye kure mujyana. Kiriya gihe wagize amahirwe araremba ajya mu bitaro, ariko aravurwa arakira. Hari utinda rero akagera kwa muganga ntacyo bakimufashije ubuzima bukamucika. Reka njyewe rwose sinzongera gukora amakosa nkariya rwose mujyana. Noneho ubu ngubu rwose nanibereye mu myiteguro y'ubukwe. Ibaza aramutse ndembanye rwose kaba kambayeho. None se umwana impiswi yayitewe n'icyo nori? Aracyatoragura imyanda? Ni ibisanzwe by'abana. Twagiye kubona tunatangiye kwituma ibintu by'uruzi kuva nimugoroba. Byanze bikunze hari icyabiteye. Wa musarane mwarawukoze? Nyine ni buke. Ngo iki? Mbese nakubeshye mujyana, ntabwo twawukoze rwose. Komeruka Karemera yemeje kuwukora byaje kugenda gutonori. Tugitangira ibikorwa byo kuvugura twahise tugira ikibazo cy'amafaranga kubera ko turi kwitegura ubukwe rwose mujyana. Ubwo rero musane tuba turetse gutyo. Ubwo se ubukwe n'ubuzima bw'umwana wanyu ni iki muha agaciro kuruta ikindi? Nako si n'ubuzima bw'umwana gusa, kuko umwanda uturuka muri uriya musarane namwe ubageraho. Ariko nawe ntugace igikuba mujyana. Yego nyine umusarane si mwiza, ariko se ahantu umuntu atamara n'iminota 5 wavuga gute ko hamuteye uburwayi? Niyo utahajya, ubu si umwana yarwaye kuko akoresha uriya musarane w'abantu bakuru. Niyo mpamvu nanjye nyine nemera yuko uburwayi bw'umwana wanjye bwaturutse ku musarane kuko utubatse neza. None si y'amasaza avuye mu musarane akaza gukora ku biribwa mutetse, agakora ku masahane muriraho, agakora ku masafuriya n'ibindi bikoresho byo mu gikoni, urumva sigaho iki? Si umwanda wo mu musarane abagusigiyeho nawe ukaza guteka ukarya? Yesu we, uko numva se bikaze mujyana. Yewe abantu benshi barya umwanda wo mu musarane batabizi. Ubusenze kubwira Karemera twishake nk'ubushobozi tubyutse umushinga wo kuwusanara. Uririrwa ubaza? Ejo ahubwo nibyo mwakabyukiyeho. Amafaranga hari yose se ko twayageneye ubukwe, ntidukoraho nyine tugasana umusarane. Ubukwe buzakorwa n'iki? Ubu sirya ni ishoti uteye oba. Uzi ko wagira ngo ntiwariye. Ariko Shanduti, wajya ureka kwiyemera koko. Ubu wundi ushishoti? Tereka umupira hasi nkwereke sha. Abonye ahantu ngeze njyewe. Zana hariya nanjye mpageze urebe. 1, 2, 3. Aho wahabonye ko narengeje sha. Wabonye ko narengeje aho wagejeje. Reka nkwereke igicimaka. Tugiye kujya tereka umupira hasi, dutere ishoti hara ku idirishya turebe uhamya mu idirishya neza. Ibyo nabyo zana nkwereke ukuntu ngiye Cristiano Ronaldo ndi rutahizamu rwose. Tera ndebe ubwo Ronaldo bwawe. Nugutera hara mu idirishya ukabinjizamo neza. 1, 2. Cristiano Petit wambonye? Aha, ubu uri Cristiano turakubonye. Ariko byanzeho gato wari ugiye kwinjiramo nduti, wari ugiyemo pe. Byanzeho gato, igera ku ruhande urebe aho bita Lionel Messi ukuntu agacongamo sha. Tera ndebe rwose ubwo buhanga bwawe ndutiye Messi we. Go ndani uwo bita Lionel Messi. Ariko sha nduti, nyamara nubwo wishimye, ariko hari ikintu kimenetse hariya ku idirishya. Ye, ni indorerwamo ya mama mennye oba. Naza aranyica. Yebaba we, kandi niyo wabiteye ngo dutere mu idirishya none ndebera. Waje tukigira iwacu akaza gusanga udahari. None se nimungire iwanyu ndaza no kuharara. Nikorope, ngiye kukubaza kandi ntiwishuke ngo urambeshye kuko amakuru yose ndayafite. Ayahe makuru se mama nge nakoze iki? Lopezi. Ceceka, waraye he? Naraye hano mama. Urabyemeza neza wanarahira ko waraye muri iyi nzu pe?
none se naba naraye he handi koko ma ibintu urubyiruko rw'inaha rwarayemo by'ubupfapfa n'ubupfayongo n'ubusazi ngo nigara ntabyo wagiyemo. hari uwakubwiye se ko yambonyemo mama? ntabwo twasangiye ibya nijoro hari ubwo wabonye nsohoka mu rugo. nakubajije ngo urubyiruko ejo rwishyize hamwe rukarara ruceza runywa amayoga n'amatabi n'ibindi bikorwa by'urukozasoni ntavuze, ntabwo wari urimo? njyewe se vuga njyewe se ko nagize nyine tobora urumva ko ibyo nari mbirimo. wagize iki reka gutitira tobora ubwire mbwira ibyo bikorwa bigiyemo cyangwa ntabyo wagiyemo, vuga. nyine nabigiyemo ariko wabigiyemo. ntiwirebe igihagararo pe, ntiwirebe igihagararo ngo ugire ngo sinafata inkoni nkagutsibagura. wacyohe wagiye muri iyo gahunda, muri ayo manjwe y'ibirori bidashinga by'abasinzi n'abasazi. ninde waguhaye uruhushya pe? wagiye ute? none se wari uhari? ntiwari wagiye ku kazi? iyo ntaguhaye uruhushya nyogokuru ntabwo aruguha. sirani musize ahangaha ntabwo mwari muri kumwe. erega mama nyogokuru yewe ko akunda kuryama nyine akiryamira nimugoroba nagiye nawe asinziriye. hanyuma ubuze usaba uruhushya rero utireka ngende ndi inkumi ndakuze cyane ndagiye ntawe nsabye uruhushya njye mu basinzi n'abasazi njye gusarirayo. ariko mama buriya nta nubwo nahatinze pe, nyine reka nkubwize ukuri pe, nagiyeyo ngezeyo nsanga rwose ni ibintu bidafite gahunda sinahaguma mpita nigarukira. hanyuma se ujyamo wumvaga bifitiye gahunda uretse ubwo businzi n'ubusambanyi barayemo? hari indi gahunda yari hari? nyine mama inshuti yanjye yashishikarije kubijyamo, yambwiraga nyine ko ari ibirori byiza rwose bizahuza urubyiruko rukajya hamwe rugakora ibikorwa byo kwishimisha. njye noneho nkumva ko tuzagenda tukibyinira, abazi kubyina nyine tukabyina, wenda hakaba hari n'ikinamico n'urwenya, mbese nyine ibintu nk'ibyo. Lopez rero niba nkiri nyoko ndakubwiye ngo bibe ubwa mbere n'ubwa nyuma sinzongere kumva ngo wavuye aho wagiye ukagenda nta muntu ubizi ntazi aho wagiye na nyogokuru atahazi. tubyumvikanyeho? none se gutangira inama oba? inama nakugira n'iriya yo kuza tukitahanira mama wawe yaza akakubura. none se nazaguma iwanyu kugeza ryari? ubonye bwije bataje kukureba ejo hazagaruka ukavuga ko wari waje kunsura. mama ntumuzi wowe, aho nagarukira hose naryama nziriye. babwirwa n'iki se ko ari we wakimenye? kuba naje iwanyu ntawe wamaye uruhushya byahita byemeza ko aricyo nahungaga akankubitira icyo. ubwo se urabigenza ute mwana ko mama wawe nawe agira amahane muze ari nka mama wanjye? ndumva nta kindi nakora uretse gutuza nkaza kuzirya nta kundi. gusa wihangane ntuze kuvuga ko twari turi kumwe kuko njye mama yahita anyica pe. none se ko ari icya mama twamennye ni icya mama wawe? bimugezeho akamenya ko naje hano kandi yari yantegetse kujya kwahira bya mbere bibi pe. sha mama wawe uranamutinyuka, yakohereje kwahira wizira hano gukina umupira. oya nabaye nkusubiye mu nzu umucunga agiye mu gikoni mitanza mwishe ntiyamenye icyerekezo nagiyemo. none se ntinakuvuga ndavuga ndeoba? nabeshya mama ko nakinaga njyenyine se akabyemera? uvuze ko wakinaga na Kagabo se? Kagabo se hari uwari ko yagiye gusura masenge? ubwo rero ushaka ukubeshya kabisa. kandi mwana binkoreye ntumvuge nazakugurira irindazi kwa nyina wa Ndemezo. ahubwo nyunguye igitekerezo mwana uba ko hano hari Ndemezo kandi ubundi mama mwanga kubi waba ari we tubyegekaho. yego mwana mama wawe yaza ukavuga ko Ndemezo rero wafashe umupira akajya yiteresha amashoti bikarangira ateye ku kirori kiyo. gahunda niyo mbonye uwo mbeshyera. nashaka kubihakana akavuga ko ari twe twakimennye turabimwemeza ntabwo yadutsinda rumwe turi babiri. nta nubwo yakwirirwa ahakana kuko ndamara kubivuga inshyi ebyiri cyangwa eshatu zamaze kumugeramo ko ashaka kuvuga amagambo menshi yisobanura ariko n'ibipfunsa birya. noneho ubwo tubonye wo kubeshyera reka nitahire ubwo uraza kubikora gutyo. ubundi mama asanzwe amwanga, noneho kumubwira ko yanamumeneye ikirori yaguze amafaranga aramukubita ku buryo ahita ataha kwa nyina. ubu bugambanyi bw'abana burasiga Ndemiza amahoro, naho mu kiganiro urunana cy'ubutaha.
icyo kiganiro cy'urunana nicyo dusoreje amakuru yacu yo kuri uyu wa kabiri. Gusa mbere kuva muri studio nakubwira ko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari amakuru avuga ko hubuye imirwano hagati y'inyeshyamba ndetse n'imitwe y'abarwanyi ishyigikiye guverinoma ya Kongo. Ibyo nyamara bibaye nyuma y'isinywa ry'amasezerano y'agahenge muri Katari ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya masezerano yose akaba yaragamije kugarura amahoro mu karere kamaze imyaka igera kuri 30 karashegeshwe n'intambara z'urudaca. Aya makuru ushobora kongera kuyasanga kuri bbc.gahuza.com, ahari naho ushobora gusoma andi makuru utabashije kumva mu minota 30 kuri radiyo. Yarabona nini yadukunde Prudence Njumva wakoze guhitamo BBC Gahuza Miryango.